Nomination ti sana ni Paithak ni Salo hain hoi te Khorokbwrwi nomination Bwlai Rosawi Naharkha Yaksi Bodolni Batainairok Salo nomination ti Sawi Naharkha Agotla Municipal Corporation ni Ward number 14 ni Yaksi Bodolni Batainairok na Sutradhar Ward number 15 ni Yaksi Bodolni Batainai Chandan Kumar Das Ward number 18 Yaksi Bodolni Batainai Durga Prasad Chakraborty te Ward number 43 ni Batainai Kishore Roy Akosok Abo ekhano Salo nomination Bwlai Rosawi Naharkha Ward number 13 ni Congress Bodolni Batainai Roton Mia 5 November Salmari Unka nomination Bwlai Rosawi Naharkha ni Paithak Sal nomination ti sama ni Paithak ni Salo haino haite Khorokbwrwi nomination Bwlai Rosawi Naharkha Yaksi Bodolni Batainairok Salo nomination ti Sawi Naharkha Agotla Municipal Corporation ni Ward number 14 ni Yaksi Bodolni Batainairok na Sutradhar Ward number 15 ni Yaksi Bodolni Batainai Chandan Kumar Das Ward number 18 Yaksi Bodolni Batainai Durga Prasad Chakraborty te Ward number 43 ni Batainai Kishore Roy Akosok Abo ekhano Salo nomination Bwlai Rosawi Naharkha Ward number 13 ni Congress Bodolni Batainai Roton Mia Paithak ni Salo sabo nomination Bwlai Rosawi Naharkha abonotei Sodor SDM eba returning officer Osim Saha Sakha আজকে মনোনয়ন পত্র উইথড্রলের শেষ দিন তিনটার মধ্যে উইথড্রল শেষ এখন পর্যন্ত দুইজন মনোনয়নপত্র উইথড্রল করেছেন একজন হলো ফরওয়ার্ড ব্লক ক্যান্ডিডেট কনস্টিটিউয়েন্সি নাম্বার 20 আর একজন দুর্গা প্রসাদ চক্রবর্তী ওনার কনস্টিটিউয়েন্সি নাম্বার 18 তাহলে এই পর্যন্ত কোন দলে সিপিআইএম Aboni slide sekang Ward number 20 Yaksi Bodolni Batainai Sumagos nomination Bwlai Rosawi Naharkha Paithago bebagai 334 municipal achok thani bisingo 103 achok thayo Yaksi Bodolni Batainairok tongrokmani koktuma Raja ko augulin simi pronhomni kokthum Chini Khorang